Lakhipur Online Puthokjaba December ki tangkun Thangje numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada Maroi Pao Guwahati ki jahaz matakta pangthokadaba Modi gi akhanaba parikha pe charcha da saruk yanaba silchar gi mairoi ani khalle. Udarbon gi pangram da MLA Mihir Kanti Somna thengnabadagi achouba maheu langpok thokadabadagi kankhre. Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy ki auditorium da Festival of Classical Solo Dance kudol tamkre. Assam ki artist singi tamak anoba health insurance scheme haudokre. NIFT ki entrance exam ki fee lupa lising ahumdagi lising ani da tathakre. Bangladesh da hujik chathariba miyam gi ehu ki manung channa thoganing da bathaudok kya thokre amasung Arunachal Pradesh Open International Chess Tournament ta mai pakraba Soram Rahul bo Silchar da haraute am phongdokre. Hujik mapungoi pa pau tabirase. Pradhan Mantri Narendra Modi na Assam da numinini gi oiba khongchata lakadaba sigi manung channa hayeng nongmaijing numit December gi tangkun mathoi da Guwahati da akhanaba mawng da parikha pe charcha pangthoklagani. Pau gi matungina thauramasi Guwahati gi Inland Water Transport IWT Terminal da leiba Charaideu jahaz matakta pangthokani. Mafam asida Pradhan Mantri na Rajya sigi tongan mafam dagi lakpa mahiroi singa unagani amasung parikha gi tension kokhanana bagi matangda wari sanagani. Pradhan Mantri ga wari sanabagi damak Silchar dagi mahiroi ani amasu khankhre. Khangalaba mahiroi ani adudi Silchar Holy Cross School gi mahiroi Devanjali Pal amasung Kendriya Vidyalaya Silchar gi mahiroi Pijus Kumar ne. Numidasida Assam gi mahiroi sing asiga loinana Pradhan Mantri na mahima sing amasung tungi punsi gi matangda khananai nagani. Panbayai lising ani ga kuntaruki January thada pangthokadaba mapan suba tangka ki parikha pe charcha gi mapungoi ba thauramdi New Delhi gi Bharat Mandapam da pangthokani. Adubu Pradhan Mantri na hayeng nongmaijing Assam da laktuna khangalaba mahiroi kunmanga gi kangbo amaga loinana akhanna wari sanabagi thauram asi pangthokpani. Ngarang irai numit nungthil gi pung ani makhairom taba matamda Udarbon gi Pangram Part 3 da leiba yum ama achouba maheu langpok thokodabadagi kanbangam khre. Pau gi matungina Pangram gi Subhadristi Vibaha Bhavan gi nakal da leiba yum asida paisinduna leiba Purba Bharati Agency gi gas line gi pipe sing maichak pa horak pa thengnaki. Yum asida bhara leiba miyoi singna maichak lakpa hogolakpa adu thengnaki. Laibok phabadi thodok thokpa matam aduda mapam adugi local MLA Mihir Kanti Som Silchar da lakpagi lambi da mahakna mai chakpa adu bomaktada khudakta Udarbon Police Station da pau pikhi. Pau phangbaga Udarbon Fire Brigade ki kangbu thodok pham da laktuna mai adu laksin bangam khi. Masina maram oiraga achouba amangata thokadabadagi kan bangam khi. MLA Mihir Kanti Som na hai mai asi karam na hokibano haiba hauzik phauba khangma ngamdri adubu yumgi boundary manung da leiba mafam asida karamna mai horakpano haibasi chingna ningai oi. Police na thodok asigi matangda asengma maram thidokna bahonari hairi. হঠাৎ করে আমি রোড ক্রস করার সময় দেখছি এখানে আগুন জ্বলছে। ওই সামান্য ফাঁক দিয়ে দেখা গেছে। তো সঙ্গে সঙ্গে থানাকে ফোন করা হয়েছে। তার সঙ্গে আমি এখানে ফোন করতে করতে আরও আমাকে দুজন বলছিল এখানে আগুন জ্বলছে। আর আমি যাওয়ার সময় দেখছি আমার ড্রাইভারও দেখেছে এইগুলো পূর্ব ভারতের এগুলো গ্যাস পাইপ পূর্ব ভারতে যারা কনস্ট্রাকশন কাজ নিয়েছে ওদেরই পাইপ এগুলো। তাহলে নতুন পাইপে আগুন কী করে লাগলো, একটা বাউন্ডারি এরিয়ার ভেতরে কী করে আগুন লাগলো সেটাও বুঝার ব্যাপার। তখন গাড়ি আমি ব্যাক করে তারপরে আমি ভেতরে ঢুকলাম। এই সময় হয়তো খুব তাড়াতাড়ি ফায়ার ব্রিগেড এসছে, আসার পরে Manipur State Kala Academy Khuman Lampak Imphal na sinduna Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy Auditorium da Festival of Classical Solo Dance Sagol Senimita Saknairaba Cultural Personality Aribam Syam Sharma na Chief Guest Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy ki Vice President Longjam Joy Chandra na President Commissioner Arts and Culture H. Gyan Prakash IAS na Special Guest amasung Sangit Natak Academy Awardee Akham Lakshmi Devi na Guest of Honor oibiki. Thauramgi taramna okpagi warol amadi nungi oiba warol na Manipur State Kala Academy ki Secretary Sunanda Thoksom na thambiki. Thagat wahina Academy asigi Deputy Secretary Dance, Drama and Music Kaisam Rajumani na thamki. Thauramda solo performance
संगीत नाटक अकादमी अवार्डी एन अमुसना देवी, संगीत नाटक अकादमी अवार्डी एस नयन सखी देवी, कुचुपुडीदा बॉबी चक्रवर्ती, तपैसा की कुमारी इरोम रीना चंद्रा, अमसुंग गवर्नमेंट डांस कॉलेज की अंजलि लाइमयुमना तोंगान तोंगान बजगोई खुदोल तमदुना मियाम की पुंगनिंग सिंसिनके। राज्य की कला संस्कृति अमदी कल्चर की लमदा अचोब थौदांग लौरिबा मियोइसिंगदा इकाई खुमनबा उटपा ओइना राज्य सरकारना आर्टिस्ट सिंगी दमक अखनबा हेल्थ इंश्योरेंस की ममा हौदोखरे। मसागी चही 19 दगिना 30 फावबगी मनुंगदा लैबा आर्टिस्ट सिंगना filmfinance.assam.gov.in असिदा चंगदुना लागलिबा जनवरी की तांग 3 फावबगी मनुंगदा अप्लाई तौनबा हाइरे। स्कीम मसिगी मखादा फिल्म अमदी थिएटर दा सक्तम लांगलिबा सिंग जगोई इसेगी आर्टिस्ट सिंग अमदी लायेकपग मरी लेनबा आर्टिस्ट सिंग दा हाइरिबा स्कीम मसिगी मखादा चही की मतुंगिना इंश्योरेंस की सेंपम लुपा लाख 3 दगिना लाख 3 फावबा फंगबा याय हाइना पल्ले। कानाबा फंगदबा सिंग अखनबा कमिटी अमना खनगनी अमसुंग नेशनल नत्रगा इंटरनेशनल अवार्ड फंगलबा सिंगदा हेना खुदोंचाबा पिगनी हाइरे। आर्टिस्ट सिंगबु चही कांगलुप मंगा थोंगना खाइदोक्तुना चही 19 दगिना 19 फावबा अमसुंग चही 19 दगिना 90 फावबगी मनुंगदा लैबा आर्टिस्ट सिंगना लुपा लाख 3 की हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फंगनी। चही 94 दगिना 50 फावबगी मनुंगदा लैबा आर्टिस्ट सिंगना लुपा लाख 4 चही 58 दगिना 60 फावबगी मनुंगदा लैबा सिंगना लुपा लाख 5 अमसुंग चही 68 दगिना 60 फावबगी कांगलुपता लैबा आर्टिस्ट सिंगना लुपा लाख 3 फावबा कवरेज फंगनी हाइरे। वेब पोर्टल असी असम की कल्चरल अफेयर्स इंडस्ट्रीज कॉमर्स एंड पब्लिक एंटरप्राइज की मंत्री बिमोल पोराना दिसंबर की 13 हौदोखिबने। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT की 2023 सेशन की एंट्रेंस एग्जाम की एप्लीकेशन फी हाना लुपा 3,000 ओइरंबा अदु लुपा 2,000 दा हंथखरे। अदुगा SC ST PWD कैंडिडेट सिंगिना लुपा 1,500 दगी लुपा 500 दा हंथखरे। फॉर्म पिसिनबगी अरोइबा मतम लाखलिबा जनवरी की तांग 3 नि अमसुंग परीक्षाना फेब्रुआरी की तांग 9 दा पांगथोकनी हाइरे। बांग्लादेश हौजिक चथरिबा मियामगी इहुगी मनुंगदा थोकिबा थोगनिंगदबा थौदोक अमदा चही 19 सुरबा हिंदू गारमेंट वर्कर अमा माइमन सिंह जिला की भलुका उपजिलादा दिसंबर की 19 की अहिंगदा मियोय कांगबो अमना थोमजिलक्तुना फुचैदुना हाटख्रे हाइना दि हिंदू पाउचे की ngarang numitang की पाउदा फोंगदोखरे। पाव असिगी मतुंग इना दुबलिया पारादा लैबा महाकी फैक्टरी दा पांगथोकपा वर्ल्ड अरबिक लैंग्वेज डे की थबम अमदा महाकना इस्लाम धर्म अमसुंग प्रॉफेट मोहम्मद की मतंगदा nganghei daba wangang sangangang kibana thodokodu thokibani haina maral siri। मियाम अदुना महाकी असिबा हक्चांग अदु स्क्वायर मास्टर बारी बस स्टेशन दा लैबा उपांबी अमदा पुनसिंदुना मैथा खिबनी हाइरे। पुलिस ना थौदोक थोकफम दा लाक्तुना फिबम अदु लाक्सिन की अमसुंग हक्चांग अदु माइमन सिंह मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल दा पोस्टमार्टम तौनबा थाखि हाइरे। पनबा याय छात्र की लुचिंगबा शरीफ उस्मान हादी नोंगमैना कापतुना लैखिदबगी मतुंगदा बांग्लादेश दा इरांग असुमसुम हेनगलखिबने। मसिगे इरोइनना चट्टग्राम दलेबा भारत की असिस्टेंट हाई कमिश्नर की युमदा खोंजंगलोई सिंगना थोमजिलक्तुना अमांग अता थोकनख्रे। मसिगी ममांगदा ढाका दसु दि डेली स्टार अमसुंग प्रथम आलोना चिंगबा मीडिया की ऑफिस सिंग मैथादोकपगी थौदोकसु थोकिबा लैख्रे। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ना लुचिंगबा बांग्लादेश की इंटरिम लैंगाकना थौदोक असिबो अकनबा मोंगदा यानिंगदबा फोंदोखरे। मसिना मरम ओइरगा फेब्रुआरी थादा पांगथोकदौरिबा मिखल की ममांगदा असिगुमा थौदोकसिंग थोकपासिना लेबाक असिगी माइनॉरिटी सिंगदा अचौबा अकीबा अमा पोखले हाइना पावासिना मखा तारगले। हंदकता पांगथोकिबा अहानबा अरुणाचल प्रदेश ओपन इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट 2015 दा
Anisuba mana phangduna mai paklakraba chess sanaroi Soram Rahulbu All Assam Meiteis Women Protection and Development Committee Silchar branch na haraute ama phongdokre Thoramda All Assam Meiteis Women Protection and Development Committee Silchar branch ki president Nibarani Singha amasung working president Renubala Singha sarugyakhi Thoramasida Rahulbu taramna okpagaloinana mahaki tunggi punsida hena mai pakpa oiresanu haina yaipa paujel pikhi Panbayai Arunachal Pradesh pangthokiba ahanba Arunachal Pradesh Open International FIDE Rating Category B Chess Tournament Kasar Jila ki Sanaroi Soram Rahulna Anisuba mafam kanduna jila asigi mingchat purakibani Mahak Silchar Rongpur ADC Colony dagi Lakhitombi Singha ki machanupani Egi thamoida jamna nungai ba phai phause icha sibu hena phaba nakoina asibat tawbiro All Assam Meitei Women Protection and Development Committee ki Meitei dagi handak Soram Rahul Singona the first Arunachal Pradesh International Chess Champion 2025 the second position phanglakhiba si harau nungai ba phongdok baga loinana taramna okchari matungdasu asidagi hena phaba oiraksan haina istorgi mafamda nijari Lakhipur Online Channel asibu yengbiri basingna Pao asibu like amati share tawbiu amati hojik phawba channel asibu subscribe tawbidri basingna subscribe tawbiu Aroibata maruoiba pau amukhanna Guwahati ki jahaz matakta pangthokadaba Modi gi akhanaba parikha pe charcha da sarugyanaba Silchar gi mairoi ani khalle Udarbon ki Pangram da MLA Mihir Kanti Somna Thengnabadagi Achauba Maheu Langpok Thokadabadagi Kankre Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy ki Auditorium da Festival of Classical Solo Dance Kudol Tamkre Assam ki artist singi tamak Anoba Health Insurance Scheme Haudokre NIFT ki entrance exam ki fee lupa lising ahumdagi lising ani da tathakre Bangladesh ta hojik chathariba miyam gi hogi manung channa thoganing ta bathodok ya thokre amasung Arunachal Pradesh Open International Chess Tournament ta mai pakraba Soram Rahulbu Silchar da haraute am phongdokre Lakhipur Online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare